dia tantri gelis matur inggih riwau mandeg daging baos dane patih bande swarya sekadia sapunika digelis ne mangken nyawis okan danene mekadi nidiah tantri ya. udah haji mahalu daging atur nidiah tantri majeng ring dane patih bande swarya uduh aji sane kelintang luwih angan ajine ya. napi keha jilipiya Yeh, nek aji dadi aji engsap apa tuah sangkaning sajo aji engsap tenenan aji ya. titiang kantun malih asiki pedas bantiang madingehang baos ajine sane tuni ngeraosang bajang-bajang subutlah dini di gumi petaline nah ingetang aji tiang tenena nak nu bajang bena besik aji ya. Duro saji mengaturang sawireh ide anak Ki Agung make tedung jagat petali ngarsayang anak bajang-bajang ne mangkin durus aji titiang sampun aturang kepurian aji ya. angin selengir maha aniti mangden nyane titiang raresane keanggen selir oleh ide anak Ki Agung make tedung jagat petaline to keto aji ya. bande swarya inggih riwau mandeg sekadia sapunika daging atur nidiah tantri ne mangkin nyawis ajin danene mekadi dane patih bande swarya muno titang sang yeh cening diah tantri idewa sangkane ngaji tuah ngelaksanayang sapeluir titah idu anak Ki Agung aji mengaturang
sang aduh manut titah ide Sang Prabu Jagat Petaline ide Sang Prabu Aeswaryo Dalo pengaji sido ngaturang anak bajang jegeg tu kitu cening mire bado duang tali kewala yen jani raosan yen pradene ketekin bajang-bajangane subuh aturang meh ado subuh duang tali besik tu liune kitu cening ento mula gaen ya sakewaleke entu mekejang tuah mula swadarman beline dadi pengabeh ide dadi panyak ide mula kepatutan anake buka aji totonan cening uleng pidangan kanti ajani mekelo sube aji ngaturang anak loh bajang jegeg kepurian uli imalu katekaning jani tu kitu cening yani anu cening ayu nah cening dia tantri benah pemunyen ceninge busan tekeneng aji janin nua besik ngelelatu anak bajang jegeg tuah idewa tonen katur kenarapati tuah ragan ceningi dogen anak bajang dini digumi petaline ane konden aturang ngaji majang ringlinggih ide Sang Prabu haji tusing pesan lalaga dong kekeneh benaji sing pesan las cario sing lagas raso yang benaji cening diaston jo ide wibo asugi diapin ke ide Sang Prabu Aeswaryo Dalo ane nyeng cengang gumi petaline wibuh ing arta branuk kaliwat sugih angan idune cening yen dadi ke liden ya yen pet pradene sido benaji ngeliden sinah subuh
lakar keliden aji totonan cening. Nah, cening tusing ke aturing Sina subo lakar keliden banaji unu kedo pengsingi dewo katurang kapuri agung kedo nyen cening.